SF. Sakbay ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama ditoy YouTube. Nangro na unay ditoy programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet ang nagsurat tapno innak ibinglay to'y pakasaritaan ti biagmi nga agasawa bareng kunak no makaiba ti met iti adal nangro na kadagiti pada ti asawak anaimot wenno napaidam. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasamak. Panagkunakat umdas meten ti ornong tangag patakdar iti bukod ta abalay, bakit? Jak laang amo alakay, ang mabalin mat siguro nga agpayso. Wen, tasaan matadakkel abalay ti ipatakder ta no bilang? Wen matkit di alakay. Nasaysaya at matlaang no lumasintan. Narigat ngamin kat ti makikabkab balay. Unay kalakit din ay alan. Okay laang matkadana ng kantatang, nga uray dito'y tapay laang balay nga agnaad. Okay laang kadakwada. Ngam no siya, saan nga okay, Freda? Ha? Anya ti kayat mo asawan lakay. Ay, basta. Diyak kayat ti makikabkab balay laang, Freda. Isong agpatakdertan iti bukod ta balay. Tapno lumasin tamaten. Nakababain mo't kadagiti dadakkel mo. No makinana takit din kadakwada iti agnanayon. Malmalpas ba't gaya man ti papaaramid yo ang balay yo, anak ko? Wala nang. Iso arugrug yan mi meten ati agibunag kadagiti kagawaan mi. Ay katwan Saan na balay ta mabiitan day ta amalpas? Wala nang. Tilaangan balkon ti saan pa'y analpas. No apay mat ngamin nga aggaganat kayo alumasin, anak ko. Kano na kami lang kanitatang yoy jay balay. Di katawan ton kadwa may ton pumanaw kayaon. Ay, jak man amo kinialan nanang. Kila at matlatan ti panangibaga nang agipatakder kami iti bukod mi abalay. Sa bagay, may mayat matkit di nga agpaiso no lumasin kayon, anak ko. Una nang, saan na bale? Taga-asidag tayo matlaang. Saan kami mat nga adayo unay? Agkakaaruba tayo latta, nanang. Lakay, ada ni tatang. Apay ka no nga imalatiw ni tatang mo? Umay na kanubuludan ti barenam. Ada kanubiit barinaan na ijibalay. Ay saan? Ang mga no madalaol? Ha? Gimatangak tapno adda usarek. Saan ket atapno adda buluden da? Alan? Ibagam ato gumatang damat iti gamit da. Iti kasta, adda usaran na. Sana bulod a bulod. Anya nga rod ti ibagakin ni tatang. Amangan no agpasugnod no ibagak adi mo kayat nga ipabulod. Ay kat ibagam anadadaol. Anya? Ang... Basta ibagam anadadaol. Di pa ilang amin gumatang iti bukod na agamit. Tapno saan abumulod-bulod. Soron kon! Ay, amo kon ti makagapaw no apay nga agganat alumasin jay manugang tabakait. Anya ngay kumati makagapula kay? Imot. Nay, apay mo't anak ko nam tikasta din siya. Wen tadi na kayat ti agpabulod. Nay, anya ti kayat mo asawan lakay? Napahanak ijay balay da itay. Mapan ko kumabuloden ti barena na. Ngam di nakit din impabulod. Salpag da jay alalaki. Ay kagumatang ka ngamin iti bukod mo abarena. Iti kasta, saan ka abulod-abulod? Isu nga rod ayak kimatang. Tamok nga dati manugang ta apagbuludak. Aday ta ka man ako na kondensyo. Apay, gaputa manugang mon, buludem met amin na nakayat mau. Ay katuan asawa nga rod dyan akta. Di kasla anak ta metayin. Ay na, di mo amo ti ugali dyan manugang ta. Iso adi ka bulod-abulod kenkwana ta nakababaen. Ay, no amok la kuma nga imot na dyan nga alan.
Jakla ko man manugot nga ikasar na ti anak ta. Densyo, Di pa'y lagbalin nga uwak da jay nga alan. ay unay kan Densyo. Laklakayan ka man ako nakon. Hey, puno mate, masuro na ka talaga. Nagpintas metten to'y sabsabong anak kapaso dito'y sango ti balayo anak kaw. Nangalaan nyo nga iti daytoy. Ginatang ni Alan ije kabang-ibang nga ili day tananang. Ay na, nagpintas metten. Kasla kayat kumot ti mangala. Ay, mabalin nga ta ti mang purseng. Imbaglaan nga imulak maidya balay. Ay kat... Ay, sana mabalin, nanang. Lakay. Kalalak pa'y laang. Pursingin yon. Di kat matay matan day taasabong no pursingin nyo kiti. Ay, basit laang mat barok. Diyay laang saringet. No kunak asaan? Saan? Nangina day taasabong. No kayat yun. Di gumatang kayo mat. Alan, saan kumamot? Ay na, narigat ti agnamnam ay latan. Awan aasenson ti biyag, no di tay amo ti agagawa. Sabong laang mat ti daw-dawatak barok. Ngam tila mo ibagbagamaon. Ay kat, adamat kada kayon amangawat iti ibagbagak nanang. No kayat yo ti kasta a klase ti sabong. Ay kat, in kayo mat gumatang tapno adda i-display yo iti arubayan yo. Saan kat aday talaang mangnamnam ay nga agdaw-dawat ti arambidan nyo? Lakay, intaman mat makimisa. Manaktaklaang day tam misa-misa. Isuntumot lang nga managbasol tayo amin na paso. Isungarod amapantamat makimisa. Iti Bakit? kasta. Ado ti amok aman na kimisa. Ngam nagalas mo't ti aramida. Kundi dumog, kundi kidamda iti unag ti simbaan. Ngam inton na karuwardan. Ay, apo, chismis mo't lang ti aramidan da. Ay, kat isuda sabali dalakay, sabali tamot. Oh, masadutak amapan makimisa. Isumot lang nga iso. Alam. Apay, masapul aya amapan kapay laang ija simbaan ket mabalin mo mati agkararag dito'y balay. Malang, no di mo kayat ti umay, siyak lang arudan ti mapan. Diyak kayat ti agliway, amapan makimisa. Bakit? Agsagana ka. Tagawid taman mo't ijay balay inton bigat. Itaman pa'y analagip mo ti agawid ijay lugar yo, lakay. Wen, kasangay ka no ti inaudi nga anak ni Manong Arman. Agpartida ka no iti kalding. Iso ako nak, nga agawid tamat ijay balay. Ay katwan intay humat umiliw ijay ayan nyo. Wen, bakit? Mapantangarod agpalingki iti kasta adamot isang putta. Ay saanan? Agpaskenda nga rod. Di ado ti maka ni jay. Win ngam sa bali latamat adamot isang putta, lakay. Anya nga'y kumamot isang pata. Isungarod ako nak amapantag palingki. Tamang kita ta iti mabalinta nga iyawid. Sige. Agrobot ka nga roden. Tamapanta ijay palengke. Bakit? Apay dagit talakay. Inruar mo mat iti bodega dagiti saan amaus-usar akagawaam. Wen, kit-kitaag nga rod, numabalin pa'y amausar. An-anwam ngay dagita, kat adamot dagiti baro akagawaam. Iyawid tanto, into na agawid tamanan ija balay. Imbagla nga usaran da ija balay. No pamilyak daw kasapulan. Iimot na. No pamilya na. Saan mo? Una yung ti asawak. At ang samot agpaiso imot na. Ay bakit? Kita man da ito eh. Kita man numabalin pa'y amausar. Sayang met. Ay ikwa, nan kita agman. Kaslamayat pa'y mo't ngagpaiso. Wen, mayat pa'y da kita. Jak unay na usar. Iso asigurado anapintas pa'y da ita. Ilasin mo man dita. Ta iyawid tanto, ijay balay.
Nagsweldo ka din lang ay. Wen, apay aya? Naibusan ti mausari ije kusina. Ikan naktuman iti pagpalingkik. Taagudo ngak inton bigat. Ilistam dagiti magatang. Tasyakton ti mapan makitsenda. Awan aya trabahom inton bigat lakay. Adda ah. Kat, sako na masikat ti makitsenda. Kat inton malpas ah. Anya? Amangan ngamin, no tila manen gat-gatangam no itid ko kan kati kwarta. Ha? Masapul nga agtipid ta. Tanay, nangina aminan ang magatang ita. Ay kat mangamong ka. Si kangarudan ti makaamo amapan agpalingki. Alan. Ingka man pa'y buludan tiwasay datatang makit. Ne, apay. An-anom tiwasay lakay. Ay katusara ka. Nangina ti gasolita. Iso anapanak na ngayo. Medyo dadakkel nga mindagidya akayo. Iso ang masapul ko tiwasay. Tapno mabalsig ko. Mabiit lang nga rod, tamapanak ije balay da tatang, bareng adawasay da. Una, ngamne. Mabiit ka lang ha. Saan ka man ang nagbaybayag ijay? Wen, unay kalakit din, aya. Mala. Mapan ka nga ruden. Tapno makasubli ka madlaang nga dagos. Sa dino ti ayan ni tatang nanang? Awan ni tatang mo, anak ko, napan ije bangkag. Apay ka day. Buludak kumatiwasay yun nanang. Ingka kitaan ije bodega, anak ko. Amangan no adala ang ijay. Ay niya ti bagbagam amapan nakita ni ti bodega sonya. Nasaya at mat, tasimang patkan din siya. Agmano ang tatang? Ay, kasya nakatigyos anak ko. Apay ganda ka dito'y balay. Umay nangarod ka no buludan tiwasay lakay. Un tatang, isublik matla ang adagos, apaman amalpas ni Alan ti agbalsig. Ay, pasensya ka na anak ko. Ang awan wasay may. Anya nga awan asasawam mat din siya. Kano inusar mo lang itay bigat ang nagbalsig iti kayaw. Ibagami dya asawam, tagumatang matitiwasay na. Iti kasta, saan nga umay agbulbulod? Ni tatang. Ala, gawit kan, tawan ti may pabulod ko awasay. Ibagami dya na imot nga asawam, tanadadaal tiwasay may. Ay unay kamatan din siya. Apay matakas dya timbaga medya anak ta. Wala. Tapno agnakam na dya nga alan. Iti siyak ti bumulbulod di na kayat. Ita, damot lang gayam kasapulan na kadataw. Ha? Makita man ti kinaimot na. Ay na, nagalas ka ti ugali mon alaklakayan din siya. Gaputa di na ka pinabuludan iday. Di mo matan pabuludan kasta ka day. Una, tapno rik na ba tinarik na kita eh. Din siya. Kinapudno na nasakit tinakam ko, ididinak pinabuludan. Adan tulaang kasapulam kanya, kinunkunak itinakam ko. Wow, kita, pimay suti kunak. Di mo ibaga nga gibalbalas ka. Kaslakastan abakait. Ang awan mat kastang intensyon ko kahit. Kaya't kulaang mat nga iparik na kenkwana, no kasano ti maimutan. Anya? Wan, kasta ti rumbang kadagiti imot abanugang. Hagyaman kiti takasta lang ti inaramid ko. Saan ko alinaksid amanugang? Hay, surun ka. Makadlawak sana, Freda. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, Alan. Tunggal ibaon ka amapan bumulo di jay ayan datatang. Puro awan mat. Ken puro nadadaal ti bagbagam. Ha? Agpudno ka man kanyak. Di naksamot kaya tapabulutan ni tatang mo. Anya? Ni, apay mat anak ko nam ti kasta lakay. Wan tatunggal ibaon ka amapan bumulod. Ket awan mat mabulod mo. Anya ngay nga rod, kat nairanamot anadadaal dagiti bulbuludem lakay. Di mon samot ibagbagakan kuana dagiti bulbuludag. Ibagbagak mat alakay. Angam no di ka mapnak, di si kan ti mapan bumulod kin ni tatang, bareng pabuludan na ka.
Awan pa'y matdatatang na ng manong Alan. Kasta ka di, Lani. Dandani matkit din pangal daw Ang mga no paawid dan anagapo ija bangkag. Urayam labit idan manong. Sige nga ro, Ipag. Anya ko mga minayat ibagam kanitatang manong. Ay, ko. At dalaan ko mabuludag, Ipag, Lani. Ay sus. Ang mga no di na kan pabuludan day jay manong. Nangag ko nga minti pa nagsarsarita day di na minsan kaninanang. Rik na kanumat ti rik na ti saan ama pabuludan, manong Alan. Anya? Iso ano siyak ti sika? Nasaysaya at langan wag kid daw ka iti pamakawan ka ni tatang. No apay mat ngamin adi mo kayat apabuludan idi ni tatang Ay, kuha ngamin, Ipag. Amok mat kat anasaya at kaatao, manong Alan. Lani. Kastamat laang ni tatang. No nasaya at kakenkwana, ad-adda nasaya at matken ka. Angam no saan ka nasaya at kenkwana, ay sos. Nakarkaro ti kinatangsit na, manong. Ken maysa, ni manang Freda ti marigrigatan kada kayo. Isupi man ti maipipit iti sitwasyon. Tirigat na piman nga agpampanunot iti irason na kada kayo ken ni tatang. Kasta yan. Dahita tipod no, manong. Iso asapay ko mataurnusin nyo matan tinagbaetan nyo ken ni tatang. Ipag. Saan anasaya at tikas na, manong? Uray ko, mama, no saan kayo agkatugangan? Kapulaang tasaan nyo a pinabuludan ti maysa ken maysa, agginura kayon. Madingamin ti agim imot, manong Alan. May maysa tayo a pamilya, taasawam ket nga rudan ni manang ko. Isu arumbeng na laeng nga rod, ada tayo matlaeng ti agsisin nakit. Saan ket nga agpipin na sakit? Bakit? Pasensya ka la kumakanyakon. Iti anya, lakay. Pasensya kan no nagbalinak nga imot kan ka. Kan iti pamilyam. Aklo na ka nagbidutak. Kat sapay la kumatama pakawanak bakit? Ikarik, saanan ang maulit dagiti nararamit ko iti kalabas. Maragsa ka na, gaputan na kaamiris ka matlaangan lakay. Ang panag ko na, kat nasaysaya at siguro no kasaritam iti personal ni tatang. Uwan bakit? Ikarigatak asang uwan ni tatang. Kananang mo. Iti kasta, makapagkidawak iti pamakawan kadakwada. Diyakon kaya ti mapaidaman. Iso asa anak meten nga agpaidam. Bakit? Nabang-aran ti riknak, gapu iti kasjay nga inbaga ti asawak. Binagbagaak nga rod daytoy. Inbagak dagiti jak kayat nga ugali na, ket kaasi na, naawatan nakmet. Ita, nagbalbaliwan ti asawak, agpinpin na bulod dametten ka ni tatang iti usarda, nang runa kadagiti usaranda nga agkarpintero. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Freda. Ken ka pagayam, Freda. Kunada nga rudan, di mo aramidan iti padam a tao, ti di mo kayat nga aramidan damat ken ka. Kasta ti kayarigan to'y padas mo pagayam ko. Saan anasaya at ti agbalin anapaidam wenno naimot, taamangan no si kanto ti agkasapulan, ket paidaman wenno imutan da kantumet ket agsakit tinakam mo. Nasaya at met ta nakaamiris metlaang ti asawam ket nagbaliwan. Sapay kumata agnanayonan ti panagbaliw na ket dinan sublianan pay ti kinaimot na. Alakastan pagayam, Freda, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag.
Janice, kayat mi manen ti agyaman kada kayo, gapo iti kanayon ngayon kay panagdangdangag dito'y nanumo at channel tayo. Sapay kumata di kay tumao maadumngag kadagiti sumarsarunupay a drama ngayon kam i-upload. Pagyamanan mi dagiti likes kan comments yo, kastamatan kadagiti kablaaw yo. Intay nga rudan sublian ti surat ni pagayam tayo a Janice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailingan na kumalatan itinagan a Janice. Naawi sakmat a nagsurat tapnoy nak ibinglay tinagbalin apadas ko may papan ken ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Anya, agabrod ka kunam, Randy. Wan, Janice. Ang apay nga itamlaan nga ibaga. Sorry, Janice. Amok namin na di nakpalubusan. Iso ajak imbaga adagos kan ka. Nagsaor ka. Sakan to lang ang agpakada. Itataumadan inti flight mo. Sorry talaga, Janice. Sana bali. Tamabiit laang mat ti talo atawen. Urayam ti panagsublik. Tay suntumot ti panagkalay sata. Randy. Oh, di kagsangit Unay matlakit din to'y nobyak aya. Umay ka man. Nagsaor ka talaga, Randy. Hala, huston di ka nagsangit. Ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Ket siksikan to laang ti babae iti biyag ko. Dayta ko matikanayon mo, alaglagipan, Janice. Di mat ita ti flight ni Randy, friend? Apay, di mo ka di intulod iji airport, tinobyo? Saan, friend? Adadala ang amin nga agsakit ti barukong ko. No itulod ko pa'y lang ang iji airport ni Randy. Sa bagay matkit di Kalaat mat nga ti pa nag-abroad na. Ay, uwan nga rod, friend. Rumor naman kit di, Nancy. Sa dino kay ti papananta. Ay, diyak ka mo, friend. Kumpurmi ditan, Basta rumor ta. Barang mailiw-liwag kumantila dingit amarikrik na. O sige. Sika nga rod ti makaam mo, Janice. Ay na, anak ko. Arak man ang tisangsangwam. Baybay andak ko malang, nanang. Kaya't ko lang ang mat nga iliw-liwag ti sakit tinagam ko. Gapo iti pa ng lipatan ni Randy kanya. Ay, talaga ka di asaanin ang nagparparik na dayjay arandigan ka, anak ko. Saan, nanang? Kat no in-unfriend nakpaikit din iti Facebook. Saan lang ang adayta? Inlock nakpayan iti messenger. Jakmat lang ang makontak ti cellphone number na. May salaang di kayat asawan dayta, anak ko. Saan na kan nga ay ayatan ni Randy? No kastaman bilang nanang. Apay nga taadi na indiretso kanya. Iti kasta. Amukmat no niya ti aramid. Ay na, bay amon dayjay alalaki, anak ko. Napintas ka, mat. Ado ti gusto kan ka. Iso alipatan mo dayjay arande. Ngam nila ang Randy tay ayat. Nanang. Wan ngam linipat na kamutan, anak ko. Awan matiang mo ka nagbasula ni Randy. Ng mga pekas jay tinaramid na kanya. Apay, nanang. Ay na, lipatan mo dayjay arande. Kunak man ang Janice. Ibawing mula agan iti sabali tirik namkan kuana. Di kan mang namnama asublian na kapay. Tama nga no nakasara kan ijay abroad. Iti nang isukatan na kan ka. Nanang. Mala huston.
uston day ta pa naging inom mo iti arak anak ko. Ang mga noan niya pa iti mapasamak ken ka. Gapo iti kasta nga aramidam. Naimbag nga oras mo, Janice. Si kamat gaya Manong William. Nakapasyar ka man. Uwan ating ko. Umay ko kumaman pa siya rin ti kabsat ko. Ay katun, mala, umunag ka Manong. Agyaman ak. Mabiit na ang taayabak ni Nancy iti silad na, Manong William. Sige man ating ko. Kat agyaman na ka. Kaya't mo asawan. Awandan itinobyo na. Awanen Manong. Nabayagan asan ang nagparparik na ti lalaki ken kuana. Ne, apay nga ka no? Jakman am mo Manong. Nalabit ang nakasarakan iti sabali a babae iti abroad. Sinayang nangarod ati gayam mo no kasta. Ha? Kinapudno na ating ko. Ididamo pa ilang nga makitak ni Janice. Kaya't kun ang makasiningad. Anya? Wen, nabayagan na kurso natak ti gayam mo. Iso na laan, tadyak kayat nga ipadlaw. Taamukmat nga rod nga addan nobyo na. Manong William? Ang itatako na mga awandan. Mabalin ko matsiguron ti agaram ken kuana. Anya? Agar-aram ni Manong William ken ka kunam, friend? Uwan, friend. Ala, pasensyaan mo ni Manong ko Agayat sa talaga ken ka, friend. Okay lang, friend. Iso na lang, tanirandi pa'y lang tilinaon to'y puso. Janice? Sorry, friend. Awan matpanggap ko amang pasakit kini Manong mo. Talaga lang amin amarigatan at amang lipat kini Randy. Ay, maawatan ka, friend. Ang kasanunday ta. Kat di nakamatan pagan ano ni Randy. Linipat na kanday dya tao. Ay, Nancy. Sana gaputa kabsat ko ni Manong William. Siya kun mismo ti mangibagbaga, Janice. Nasingpet ka nagagat ni Manong ko. Dayjay lang, talaklakay nga adayo iti sangapulo atawan kan ka. Nadlaw kumati kinasingpet kan kinagagat ti kabsat mo. Numat may papan iti tawan, awan mo ti makunak aparikot iti dayta. Iso na lang taurean niya ti aramidak. Talagaan ni Randy latta ti ay-ayatak, Nancy. Umininom ka man na ni ti arak, Janice. Si kamat gaya, Manong William. Amom ka di ang makapadakas iti salon at dayta. Amok ngam daytoy lang ang ngamin ti amok awagas. Tapno makalipatak, Manong. Aging nga ngamin ita. Katjak pa'y lang ang amo ti rason. No apay nga inkulasay naklatan ni Randy. Awan mo ti amok ka nagbasulak. Ay-ayak unay ti bagik, Manong. Janice, addaak dito'y amang liwliwakan ka. Ay-ayatan ka. Kadyak tumauma amang ibaga iti daytakan ka. Manong William. Amok nga awan namnamakan ka. Ang ibaga klatatirik-nakan ka. Bareng maasyan kanto kanyak. Kat aklunan naktumadlaan. Anya. I love you, Janice. Adtoy, inlutuan ka iti paborito masidaan anak ko. Pangaasim tamangan kan. Awan ganas ko ang mga nanang. Ay na, di mo kumamat baybay ang tipag-iim anak ko. Siyak ti madandanagan kan ka. Kita man, nagdakilan ti kimutungam. Awan matlaangan ganas ko nga agbibiyak, nanang. Di mo kumamat papasan ti bagim anak ko. Anya laagan ti mapasamak kan ka. No kastam laagan na kanayon. Saan ka amang magan? Kalpasan na, uminom ka iti arak.
Kayat mo ka ti agsakit. Awanin bibiyang ko nga uri ag sakitak, nanang. Di ka kumabot agsaw iti kasta, anak ko. Di mo ko maipalubos amay salaang alalaki ti mangdadaol iti biyag mo. Nanang. Ti kasayaatan nga aramidam ita. Kat ang kararag ka, anak ko. Awan ti sabali a pagkamangam no saan ani Apo Diyos. Isu ti mangted iti tibker ti pakinakam mo. Ala, bumangon ka ditan, tamangan kan, anak ko. Gusto ni nanang. Masapul ngagbalinak ang natibkar. Diyak itulok aniran dila ang tipakadadaulan ti salon at kan arapaap ko iti biyag. Masapul nga ag-move on ako. Nasakit man. Nga masapul nga ikarigatak nga aklonan tigasat ko kan ayat. Diyos ko, sikat ipagkamangak. Katamok adinak baybayan. Tulungan na ko, Apo. Janice, awisan ka kumaamapan makimisa, no adapan nakabalin na. Ita ka din, Manong William. Adday ta ka manen. Di mat konakken ka nga awagan naklatan iti William. Okay, Manong William, ay William ko na kuma. Oh, kasano? Mapanta makimisa? Wan kuma, ngam ne, jak pa'y mat nakarubat. Sumaruno akto laangan. Urayan kan, tapno adda ka duwak arumwar. O sige, sikati makaam mo. Mabiit lang nga roda, tagpala sa klabiit, William. Nadlaw ko asan kan nga umininom iti arak, Janice. Wan friend, naaklon kunti kinapudno. Nalabit asaan a para kanyak ni Randy. Ay na, maragsakan iti dayta nga imbagam, friend. Kasta nga min rumbang lang nga ag-move on kan. Wan friend, Napintas ka, friend. Ado ti gusto kan ka. Isu ahusto laeng mata nakapanunot kan. imbag man tanapanunot mo matinagawid, Nancy. Wen takailiw kayo matan ka ni tatang nanang. Kailiw da ka matan, anak ko. Kunak no nalipatan da kamin kinitatang iyo. Anya? Saan mat nga iti kasta nanang? Makumikumaklang ngamin iti trabaho ki jay syudad. Ne, asino nga iti akin bag kadag iti nakadisto iti sofa nanang? Bag ni manong mo. Kaslapag mat ti baba iti nakarabaw iti traveling bag. Wan, bag tinobya na. Ha? Addan nobya ni Manong William nanang? Katuan, apay, di mo amo aya. Kano da kayo matagkit-kita ijay syudad? Ne, awan mat nadakdakamat na anobya na kanyak nanang. Ay kat maam-amom to inton madamdama, anak ko. Sa dino nga iti ayan damanong nanang. Napanda nagdigos ijay karayan. Nalabit apaawi dun dagijay. Da kayo adwa, nagilimad kayo kanya. Mabain kami ngamin amang ibagakan ka ading ko. Pudnuti ko na ni Manong mo, Nancy. Sorry no inlimod mi kan kati relasyon mi. Saor kayo Imun una pa ikit din ni nanang anak mo iti relasyon yo. Kat datayo ti agkakadway dyan syudad. Ala, sana bale. Tanaragsakak iti daytaan amuak. Maragsakan para kada kayo, Manong William, Janice. Ay na! Nagpintas metan tagbali na manukang me. Agyaman na tatang. Ay, tatang ko namlata ka din balasang ko. Agbagay kayo unay kini William nga anak may Janice balasang ko.
Nataan ni William. Napintas ka, Martaida. Mayat akong binasyon. Agkasar kayo kuman. Madanon to day tatang. Ay na, di yu ka din ibaybayag. Agkalaysa kayo kidain. Tapno maadaan kami matan iti apukaw. Dito yakon nga trabaho. Iso nga agnaedak matan dito apartment yo, Nancy. Ay, katwa namanong. May mayat manan tapno ada katulungan ming hagbayad iti abang. Anya? Naimbag nga rod ta dituyak anay destino. Saan akon amaya dayo kini Janice? Talaga nga inspirado ka, Manong. Siyempre, Ita lang amin anakarik na kiti kastoy. Amumet, nga isula ang tinagbali na nobyak. Ay ayatek unay ni Janice. Ket kayat ko nga ikasar tigayem mo, ading ko. Kumusta kan, Janice? Randy. Siyak nga rod, imayak. Tao mayak agkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan nak ko ma. Pakawanan nak no saan akon nagparparik na manipod na gabrodak. No anyaman ti makagapo. Jakon kayat nga amon pay, Randy. Janice. Di ka madanagan. Tanapunasan ti sakit tinakam ko kan ka. Aklunak nga ididaw mo. Nasakitanak iti hustor. Ang okay akitan. Namimpinsanan anak ka move on ak, Randy. Agyaman ak, Janice. Katsapay ko ma. Taibilang naklatagayim mo. Itilikutan ti panangikulasay ko kan ka. Awan parikot iti dayta, Randy. Nalipat akong tinapalabas. Naragsak kaming kini William. Ket umadanimatan ti panagkalay sa amin. Asino mat ti babae akanayon naka-display di ta terrace ti apartment tayo, Manong? Jakman amo ading ko. Kabsat sa ti may sa border. Kanayon mat ang makitak dita tunggal rumabi. Ay na, punamat lano asino akapipintasan. Nakakitkiting ti shorts na, akas lamang gargari. Ay na, bayamlat ta ka di ading ko. Anya kalakit din ay, tila dildilawam. Agpapapansin samat kan ka, Manong. Anya? Sika talaga, Nancy. Nagado ti pagpapansinan na. Siyak pa'y laeng nga damay. Oho, nakayawan kan samot iti kinasiksi na. Sang kakitam samot nga men, iso ako manita mat ditoy. Anya? Uray asino pa'y ababa iti agdep-padep dita. Nilaeng Janice ay ayatek. Awanin sa bali pa'y ading ko. Ay sus, siguradom lang, Manong. Tanulok kom tigayim ko, data ti agapa. Anya? Nagdakkel mo tinagbaliwan tilangan ni Randy anya, Janice. Pimudaw kan limok mag. Kaslabak nang matan nga kawas. Saan akasla idi, akasla adik. Si Kamat, Nancy. Talaga aday tapay laang matinadlaw mo. Kitpud numat, saan ka di? Siguro, bak nang tinasawa na niya. Siguro, Sa anak mat ngaminan nga interesado amang amo iti dayta. Nancy? Janice? Adda kayo kadi? Umayat man! Yahoo! May samat day ta, Maxine. Agkarasublimat day ta, babae dito ayan tayo. Wan nga rod, Sapay kas lang papansin. Janice? Ay na, bay amlatan, Nancy. Kaya't nakanumot ti makipagayam ka data. Yahoo! Nancy? Janice? Adda kayo kadi? William? Adda ka kadi dita? Umayat man? Sumrag kalatan, Maxine. Saan anak kalaktiri daw? Adda kami dito unag kini Nancy.
Hello, mga friends! Aywan gayam, adain sangpet ko a pizza. Imbag lang a pagsasangwan tayo, kabayatan ti pa nag-istorya tayo. Ay na, naggastos ka pa ang Maxim. Okay lang, Janice. Aywan, sa dino ti ayan ti nobyom? Ni William ti kayat ko asawan. Adda ka di? Ayabam, tagsasango tayong agmerienda. Nakaturog. Rest day na ngamin ita. Ay na, kakatриinganan, tapag merienda ang friend. Nan, ramanan tayo man no naimas matlaang to'y pizza nga insangpet mo, Maxine. Aywan Saan lang ang naimas day tanansi, naraman pa'y. Pasensya kan, William. Ang jak ngaminan malapdan pa'y tiriknak. Jakon kabaalan nga ilimad pa'y. Agayatak unay ken ka. Iso pa nga asim, taayatan nak kumamat, William. Pumanaw kan dito'y dagusmi. Ang mga namakaraing ni Janice, ket mangag na dagiti ibagbagam. Agawid ka kuman. Saan? Ay ayatan ka, William. Iso pa nga asim, taayatan nak kumamat. Maxine at Danobyak. Ay ayatek ni Janice. Iso lang ti babae ngay ayatek. Iso apang nga asim ta pumanaw ka. Ang William. Pang nga asim ta di ka mangriribok. Diyak kaya ta madadaal ti relasyon mi. Gapula ang itigang kan na at akas kan ka. Ala, agawid kan. Kat di kan agpakpakita pa'y dito'y. Kasta ti naramid da dya ang Maxine, manong. Wan ading ko. Nagpuskol matan kiro pa da dya, babae. Mas daawak nga rod. Kasla pinalpaliyo nak. Apay nga muna amin ang maipapan kanyak. Kat no'y taklaang mat ang makita day jay a babae. Ay. Saan nga arami day dya ang Maxine? Tano siyak ti makaungat. Amangan numakangag kanyak, iti saan amalamlamot ti aso. Mala, bayamon ating ko. Mabain mo't siguro nga umaypay dito'y day jay. Rumbang na laang. Tano ag subli pa'y. Ang mga nudyak makapagtapal kat pagsasawa ko na talaga. Anyat masapul mo, Maxim. Apay nga da ka manin dito eh. Ay, kwa, friend. Di na kumamat guraan, Janice. Pangaasim. Pastrakan na kumamat. Kaya't ka makasarita. Ladingita, ngam nuriribukam lang ti relasyon mi kini William. Sana. Saan, Janice? Umayak lang matagkid daw iti pamakawan mo. Naamiris ko ngamin, abidot ti inaramid ko. Iso pangaasim ko mata pakawanan nakmatan. Pakawanan nak ka din Janice. Please. Nasaya at mata na panunot mo dayta, Maxim. One friend, mababainak nga rudan. Ang sorry talaga, Janice. Sorry, nutila ang pagragsakak ti pinanunot ko. Diyak pinanunot tirik na mamasakitan. Anyang ay, katao ka laang mat nga agbaso lakas kanya. Di ka madanagan. Tasaan ko nga ugali ti agimula iti sakit tinakam. Awanan kanyak dayjay, Maxine. Ay na, agyaman ako unay, Janice. Awan anyaman na. Agyaman akmat. Gaputan na amiris mo, tibidot mo. Nalukay ti baro kung ko apumanaw, gaputan, napakawan nakmat lang nga dagos. Ket pasensya kan ha? Awan mat kat intensyon ko ang mangagaw ken William ken ka. Sorry talaga, Janice. Ket ulitak man ti agyaman ken ka, friend. Congratulations, Manong! Janice! Agyaman kami, friend. Anong friend? Ipag ko na Ay wala yan. Agyaman na, ipag. Kasta Agyaman kami ading ko. Ay na,
Kablaawan kayo anak ko. Kabawdyanan na. Natungpal madlaang tinabayagan ngay nararapaap may. Ti mga asawa ti inauna nga anak may. Ni Tatang Met. Pudno ti kinunan ni Tatang yu anak ko. Iso nga idardarasyo ti agaramid iti apo ko maywan. Agyaman iti ayat kan pamatag nga impaay mo kanyak, William. Awan anyaman na Janice. Syakit di ti agyaman ngamin, kinayatnak nga uray adayo alaklakayak iti 10 atawen. Awan mat parikot iti dayta, William. Tinapatag, napudno ka nga agayat. Ti amok nga rod idi. Kat awanin namnamakan ka. Imbaglaangan tadyak na upay. Kat intuloy ko lata tinagaramkan ka. Tano saan? Amangan no sa bali tinaasawa kita. Anya? Di mo matlaan ka ba ilan timang kita iti sa bali. Ngamin, talagaan na in love ka kanya. Launay apaket. I love you, Janice. I love you more, William. Ti amok idi kat sa anak kun ang makamove on gapo iti inaramid ni Randy kanyak. Angam gapo iti tulong ni William, nalipatak ti immo na nga ayat ko. Adupay dagiti panubok ken sulisog a nagdalanan ti relasyon mi ken ni William. Angam kaasi ti Dios nalasatan mi met dagita agingga a nagkalaysa kami. Ita Miss F addan dua nga anak mi ken ni William. Ket makunak a naragsak ti binukal mi a pamilya. Awan matandamag ko ka ni Randy manipon nagsubli ijay abroad. Dahito man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Janice. Ken ka pagayam, Janice. Talaga kasta ti biyag. Adagundaway ti pan nakapasakit. Ngam di tay kumamaawanan iti namnama, ta sigurado nga addan tumat gundaway ti panagragsak. Alakas tan pagayam Janice kat pagyamanak unay, ting ka panagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Insurat para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.